radio, podijelio si vodu navijačima. Jeste, sigurno da sam sretan čim vidim da je veliki broj navijača u redu i da će goriti. Jedva čekamo tu jutro. Što im možete obećati, kako ćete biti na terenu? Pa sigurno da im možemo obećati srce na terenu, da ćemo ostaviti sve na terenu i da ćemo doći u Ligu prvaka. Osjećate li da se nešto mijenja na tribinama, jer očito se nešto mijenja na terenu? Pa jeste, sigurno mi ostavljamo srce na terenu, kao što sam i rekao, i sigurno to navijači prepoznaju i utakmicu sve veći broj navijača i ja ću presretan. Obožavam vidjeti toliko navijača i ja mislim da sve više i više dolazi navijača. Kada ste sada predstavili noć, kakvi su ti Young Boys? Pa jaki su. Stvarno nemaju mane i ta gore i podloga dosta je nezgodna i brza i sigurno da nam je to malo otežavalo u početku, ali čim smo se privikli na tu podlogu sve je išlo lakše i vraćamo se s pozitivnim rezultatom i idemo u rezultat. Nezgodan će biti maksimum. Pa jeste, nama je to plus što će doći dosta navijača i sigurno će nam oni biti vjetar u leđa i idemo različiti Young Boys i proći.